ILPS के खोजंगदा पुलिस का मुकनबदा माहिरोई कुनगी मथकता असोपन नंखरे Taranipan suba mayra pabi numit thorom ngasi kurai salan thong da pang thokre amadi Manipur da RTI ek ki marum da paisa tan bakang bu thorak labra haina chingna balaire Kurumjari Ais tu bagi pau mi yang tabiri bersing tanam nokcari. Nasi gimana ba pau santong pijari. ILPS ke khongjangda pulis kamuk na bada mahiroi kun ngi mathakta so open nangkre ngasi nungthil pung amrom ta bada kwa ke thel mai ke dalai ba masing yam laba school singi mahiroi singna lamdam sida ILP chana halu hai ba wafam yauna kholau kaya laudur laki masing yam laba mahiroi singa tu pulis na kwa ke thel lamlong mari phang bada thatki Mairoi amasung pulis ki maikaida mukdaki pulis na irang adubu lakshan nanaba tear gas amadi bom sing bakaptuna takai na bahot na bada kethel phambi ama yauna mairoi sing ado sopan nang kibani solo mairoi sing adu laing nanaba phukhawa matung da pham madu da amuk hana irang sagalaki mi punsilaki ba adu tankhai nanaba pulis na tear gas kapada kethel phambi singi marakta taslakpatigi kethel phambi sing amuk horki kudakta tidim lambi thunjinduna khonjang sangshinki Solo Mahiru Singh Rim Samadi Zanim Pukatuna like Naki. Solo Basing Ayamba Bhakti Vedanta Institute Mission Higher Secondary School Skongi Amasung Extra A School Gari Awalikai Mahiru Singh Solo Mahiru Singh Film JCILPS Convener Komdram Ratana Rims Talak Tuna Yangshanki. Democratic Oina Mahiru Singh na Chatpada Police na tear gas amadi rubber bullet kapsanduna asok apan nahan basi yaning de government na topam thopa thabak tawdabadagi miyam gi ihaw lakpani ihaw asi hena kanna sanction khigani hari Isam jona laiba Mahiru Singh da tear gas kapsanba da ahian mama ap to busena sata mam chonba hoji modara arim sa sata kunena sata sui chi tawng ji amna kadem tawi chumba me amsina apo ihaw ji nam mo Di mesin ini yang harus gagal kan ini. Mi chata pasen ba, mi rigi Instagram yang pasen ba, rigi am temu tu nanti pengusaha ba, Mahiru Singh, mi am sih punya tangkai nama orang ta, Republik apa, tegas apa mesin ini, pengusaha gagal kan itu. Nah, kalau di aku ki, masih sekarang sih na, masih program pada sih na, aku ini matau dua, kalau kanta mau mian apa masih kan kalau kanta mau matau pantu umcangi. Dili sekarang na, mau nanti itu kanta sebenarnya ba, matau mian itu kata bang mau. Moi di sana ka cendera di sana haibam canggih, koi mana pun problem sing haibam canggih tu kan, moi na ngamba, moi tahu moi thabak sing, aku egemen sing, pantu canggih, cuma yellow bi kan apa canggih nak sing dah, koi matau tahu kan dah, mau tahu kan dah, koi mia macam itu hor pun apa, ada cuma itu sudah moi na mia makta tu ba, ayam makta sini ba, violence tu ba, jaga semua macam na, yang orang tu moi macam na. Kamu tu ba akan yung sing sakil kaya ba sakil wajib mai tu. Khongjang Sangshin Mahiru Singh amadi kethel phambi singda police na sathaki ba thong yaning da ba phongdok tona khudak tagi tindib lambi miyam na thingre. Senari ba police personnel singna miyam da lale hajadri phawbo matam kaktana thingani hari. Police ke thong adu dagi kwa kethel lekai miyam amasung kethel phambi singgi apun mifam pang tholba matung da lambi thingbagi phire ba silau khibani. Miyambu yekna ba amagum no onsin duna tear gas kapsin na ba order tawriba police officer amasung order adu induna miyam da onsin duna ka alba police suspend tawgadabani ngasidagi numit nini gi manung da miyam da government na puthok tuna lale haija handrabadi hena kan ba khongjang changsilagani hari asida scenery ba haibadi command tawriba tear gas sales sing do ka po haidna command tawriba leader do magi matik saba mangonda magi action lokhat piu mangonda loina na tear gas sel kapi ba makoi sing adugi mathakta akan bazairak matik saba dandi pibiu loina na makoi bu maya mamang da puthok tuna saktak tuna mlali hanya haijan biu loina na makoi suspend taw biu kari gumba masida yana ba poraktra gadi matam kaktana ngasi ahing dagi tidim lambi thingjin jaragani aduga manipur da inline permit system hek satna dipawodi khongjang ase hanbalaitana akan ba khongjang sangsin jagi gani aduga municipality ki lakliba municipality ki election ase aikoi miam boycott tawba haidana warep nazare
lambi thingmagi khongjang changsilib singi manakta Imphal West KSP Dr. AK Jahaljit yauna makok thoma police officer sing laktuna lambi thadokna bawari saki adubu yanaba purakpa ngamdabadagi makha tana lambi thingmagi khongjang adu maksa thaki Amaromda masing yamlaba Manipur Police samadi commando na tidim lambi gi Kwakaithil area da lambi thinglamba sing takthokna highway asida panduna leramba gari sing asi nubidang chalhankhre lambi da tayamai tharama mafam sing Manipur Fire Service ki fire tender sing kauduna muthatki maruina Kwakaithil area da pamdaba thodok thoktuna naba ngak senbigi thabak henna kankhatkre पास तौखिबा बिल अहुमबु एकता ओलहननबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेशन नमा दिल्ली दा चतुना तक्षिल लुननबा JCILPS की स्टूडेंट्स विंग ना थाखिबा मतम ngarang लोइखिबा लोइना ngasi sangai proma kai dagi mahiroi kya na manipur da ILP chanhalu पास तौखिबा बिल अहुम एकता onto u phajin khiba mahiroi sing condition yauduna thadu haibna sing kholau sing lauduna lakpada manipur police na Kwakaithel da Mahiroi sing da tear gas amadi rubber bullet na sing bakap tuna sathagiba thongbu JCILPS ke students wingi convener Nandababu inam na kanma moong da kandem torgli mana makata na phongdo kibada police na yaknaba sing da sathagata ba thong adu mahiroi sing da utpa yaning de Manipur da lairiba political party pumbagi delegation amana athuba matam de Delhi da satuna bill sigi matang da thabak oina miyam da utrabana makhal makha kaya ge khongjang junction na sem sare phajin kiba mahiroi sing su condition yauduna thadu ka da bani haki ngarang asi party delegation asina Delhi satuna SNP na tangna udaba masi makha ta khongjang amo oina masi asi mahiri tongan tongan jaga da mahiri sina tongan makhal gi education chakhin jabani ari ba khongjang asi saruk amo oina asi sangai pro dagi Kwakaithil tidim line da masi yalom mahiri sina Manipur da eromi kanga da bani pass of bill hum asin khudad bi damni yani ke agreement thawdo onthok damni oina Yo sing mari na phasan kiba mahiroi sing mani connection amate yaw thadok ni haina tongan tongan makhal gi khojang tokhen duna amadi dama demokuri oimongda peaceful rally la sabadu akoi Manipur police gi akoi gi pasane sina yana ministry lai mongda tiagas kapsun duna small mall duna amadi tongan tongan makhal gi harassment pi duna mahiroi sing da asomun mayaman nang ki bisi akoi chuni wingi makadigi akan mo kanem tawi Amaromda CC Higher Secondary Students Union gi mahiroi amana phongdorok pada ngasi mahiroi singna school karak pada gate leramba police na school suti thare haiduna school da mahiroi sing amata changhan da thong bu yaning da phongdok laduna karamba mari lenaba authority na suti thadok par leibagi haibadu khangan biu lonena mahiroi sing da police na sathaki ba thong adu su condemn tawi hayeng mahiroi sing da makhata na school karak pada siguma thong sathabi ganu haiki ngarang je koi thajan ga mai resing no thadok piro ai na jet dai na ma bijagre to pira matung asida ngarang moksu school ka jai bane duga kaim te information amata bibi dana kaim ta haibi dana ngasi school car akan da gate sida policing na school suti thare noi changbe aroi na hai changbe aroi na haibi re duga changbe aroi na haibi maram su kaim ta maram amta bi dana thingjan baje ko yam nuai jate aduna hai phawgi hai matung tar ko classing na di masi karak pagan saja singga adudi awab di bibi kan ai hajaning JCILPS na lusing muna changchiliba khongjang da police na phajin khiba mahiroi sing condition yauduna thadu nupi mahiroi da khut thaba yaning de haina ngasi su makha ta na mahiroi sing na ahing yarik tuna kasam pat laimazam laikai community hall da khongjang changchilak pa khongjang ngasi ga thana numit humni shukre ngasi tije higher secondary gi mahiroi tara ibutun sana higher secondary gi mahiroi tara ga tare tamati recent higher secondary school gi mahiroi amana saru yaduna khongjang makha chathari JCILPS ki students wing gi makha da ngasi Imphal ki tongan school sing gi mahiroi sing na wakat khongcha chatpa ga loina na human sense sem duna JCILPS na changchiliba khongjang bu sokat kre sagak from the labor enlightened knowledge higher secondary Wangkai school abadi Saint Stephen gi mahiroi sing na khongjang adu da saru yaki enlightened knowledge higher secondary gi mahiroi sing na singmerong khongnang ani traffic point phawba khongcha chatki Wangkai high school amadi Saint Stephen gi mahiroi sing su human sense sem duna khongjang junction ba ga loina na kholau kya lauki
थौबाल माइकैदसु ILP चनहलु फजनखिबा महिरुइसिंग थादु हाइबदाबीदा महिरुइसिंगना खोंजंग चंगसिनख्रे फेंसिर अभिराम हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी विजन क्रिएटिव स्कूल ऑफ साइंसेस की महिरुइसिंगना नेशनल हाईवे दा थोरक्तुना थौबाल पुलिस स्टेशन तमना खोंसन अमा सखी ILP चनहंद्रबदी पॉलिटिकल पार्टी लेबी यारोई भोट तौबी यारोई हाइब खुलाउसिंग लाउखी थौबाल पुलिस की कांगबु अमना महिरुइसिंग अदु थौबाल थोंग मयादा थिंगनबा होनकी पुलिस का ngahak muknarba matung थौबाल कैथेलगी सरुक खरा चलगा मसा मसा के स्कूल हनकी JCLPS के स्टूडेंट्स विंग थौबाल ब्रांच की कन्वीनर के सूरजना पॉलिटिकल पार्टी सिंह अमदी गवर्नमेंट ना दिल्ली सकनी हरम लगा तुमिन इलेक्शन की बस यानिंग दे खोंजंग मरी लेना फजन की महिरू सिंह फिबम अमत थमदना थादोकदबनी नत्रबदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट सचु महिरू सिंह चरा हेनब यावना अकन खोंजंग चंगसल लगनी हारी हजिक पालिका सरकारना कईगोमता वाफम पीदना लेरपसी जदे अखोई छात्र महिरू अखोई फजन की हजिबो थादोक्तबा कंडीशन अमते यावदना हजिबो थादोक पिरक्तब तारगनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट JCLPS स्टूडेंट्स अकन खुंग चंगनी लेपलेतना छात्र की थवाई थारसदान सरायम नतना अतोप खुंजंग हाइब नुवाइतब खुंजंग चंगलकन है थौबाल स्टूडेंट साइड की थमजरे सक्ताक से याउदब मियोई तराग मरिग लोइना मखोइबु पुसलकपनि हाइब मियोई अनि खुराई अहोंगै लेबा स्टूडेंट एजुकेशनल क्लब ना फारगा JCLPS द खुसन नखरे हारी मियोई तरामरी दुबु पुसलकपनि हारिब मियोई अनि अदुदी उरुपतगी साहिता अमदी सुलचरदगी रियाजुल इस्लाम कवि स्टूडेंट एजुकेशनल क्लब की हानगी सेक्रेटरी स्वदेश कुमार ना फोंदोरपदा ILP की इहौ कन्न चंगसिलंगै मतमसिदा पैसेंजर सर्विस तौरिब मियोई सिंगना मपाल लमदगी मितोप सिंग पुशन बिरकनु हाकी कनागुम्बा पैसेंजर पुगो गाड़ी थौबीब इचिल इनाउसिंगना अखोई मणिपुर जाति सिबु कंजी नुंसिबिरगदी सुगुम्बा आइन की वांगदा हाइबदी अखोई तालिब इहौसिगी नाकोइना कनागुम्बमदनजु थबक तौबीदनबा हाइना अमुक्तजु हाइदे निंसिंगेरा अदुगी मतता अखोई ILP सि सनद्रिबवा अखोई खोंफम चेना लेपना हनबलैदन होलेगिनी सिदा मणिपुर दे लेबा प्रजा खुदिमंगजु सरुक याबियु तरानिपान सुबा मैरा पाइबि नुमित थोरम ngasi खुराई सलान थोंग द पांगथोखरे थोरम मदुदा पोरे लेमरोल अमोबा मेवाकना सेम्बा मैरा पाइबी ऑब्जर्वेशन कमिटी ने सिंदर पांगथोकिबा थोरम मदुदा ऑर्गेनाइजेशन असि लोचिंगबि कयाना सरुक याकी तोंगान तोंगान बा रिसोर्स पर्सन नमदी लम कया द खंग हेरबा मियो कया सरुक याकी प्रोफेसर KSS बिमोलाना हाइकिबदा ngasi मिरोल दैमा सिंग लौरिबा थौदांग असि निंगसिंगबा लोइना मातुंग तारकपदा करी तौगदगे हाइबदु खन्नबा तंगाई फदि हाइकी Karam haina bagi tudang silog dege karam babai wanda sakka dege ahan bagi pangkat buat tudang silog da karam bana kabano karam bana phata bana ai bagi nene na bagi tanjama koi mera pai lit pangtu basina koi lepi sinda ajana asi tapi leningi patuni mera pai lit koi nichin ba koi di tangkong sigi pandang कोहरगी फ्रिंद्रो कोनसमना RSS ना मणिपुर की मतांगदा प्रेस स्टेटमेंट अमा थोकलिबसी लाइबक थिबनी लमदमसगी मा सिंगना लुरुबा तानफमदा सोबो थोदांग कया लौदुन लाई हाइबसी कोफम थोकते हाकी पोस्ट होइबा डिस्टर्ब एरिया थममतु थमिबा दुबा एकसी ममांग सुहाना हजन हजन फोक्रबनी मुको स्टेटमेंट अगर ngran थोइ मसिसु मसे आई वखंदा यामन लुंगना लोबा अमदी मणिपुर अमदी काश्मीरी नत्रगा तोंगान तोंगान बगुंबा नेशनलिटी की मूवमेंट लेबल जगह सिंह असि मागी पुवारी अमदी मागी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मयाममा खंगदबा अदुंबा RSS नी हैबसे आई आन होतै फुदरिनी सरकार यावना मरी लेनब सिंगना पाइखलिबा थबक थोरम सिंगबु कनागुम्बा करिगुम्बदा मियोई अमना पाइखलिबा थबक अदुगी अचंगबा सेनफमदगी हौरगा थबक थोरम सिंग अदुगी अकुपा मरोल सिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI गी खंगनबगी अयाबा एक असना मिपुम खुदिमकता पिरबसु मणिपुरददी एक असगी मरुमदा मियोई खनना पैसा तानबगी थबक ओइना चथरबरा हाइना चाउना चिंगनबा लेरे ISTV न्यूज न फंगबा पावगी मतुंगिना मणिपुरददी मियोई खुजो खरना एक असिबु खुलाई ओइना सिजनदुना सरकार की डिपार्टमेंट कयाना पाइखलिबा थबक थोरम सिंग चंगबा सेनफम यावना पाइखलिबा थबक अदुगी अकुपा रिपोर्ट RTI की खुथांगदा पीननबा आइन की लमदा खंग हेरबा मियु सिंग तानदुना थबक चथै हारी पावसने मखा तारदुना मियोई खुजो खरा सिना डिपार्टमेंट या सोइबा कया RTI की खुथांगदा हंगबा मतमदा मरी लेनब ऑफिशियल सिंगदा मखोगी असोइबा सिंग मियामदा खंगलोय पैसा पियु हाइबगी थबक फावबा चथबा यावरे हारी करिगुम्बा पैसा पियु याद्रगना मीडिया की खुथांगदा असोइबा कया खंगनगनी हाइना ब्लैकमेल तौबगी थबक चथबा यावरे सो हारी
पैसा पियो यादरबा मतमदा मखोइना चुम्बा अफबा सादुना मखोइना फंगलकपा डिपार्टमेंट या सोइबा अदु मीडियादा फोंदोकपगी थबक चथबा यावी मसिना तसेंगना आरटीआई एक्टिविस्ट ओइजरिबा लेबा के चुम्बा अफबा तौरिबा मियोइसिंबु मसक थिहननबगी मचाक अमसु ओइरी अमरोमदा मरी लेनबा ऑफिसर खरदगी फंगबा पावगी मतुंगिना मणिपुरदा डिपार्टमेंट की स्कीम अमा पाखनबा होनबदा सेंटर दा लेरिबा स्कीम मसिबु पारिबा मियोइसिंदगी हौना पैसा चाबगी थबक चथरे हारी स्कीम मसिना मणिपुर यौरक्लबा मतुंगदा मरी लेनबा अंग मथौसिंगे सरुक पीदबा यारोय हाइबा वाफम लाकपदगी स्कीम अमता मपुंग फाना पाखत पंगमद्रे मसना मरम ओइदुना आरटीआई की खुथांगदा मियोय खरना स्कीम अमगी थादरकलिबा चपचाबा सेनफम अमदी मतौ करम थबक पाखत खिबगे हाइबदु चपचाना पीनबा होनबदा अवाब अमा ओइरी थादरकलिबा सेनफम खुदिमक चपचाना मियामदा फंगनसि हाइरबदी मकुक्तगी हौना लमदम मसदा लेबा असेबु फननबा होनरिबा मिपुम खुदिमककी अचौबा थौदांग लई हाइबा वाफमसु थमलगली Impal East Employment Exchange asida exchange card update tauba renew tauba amadi anoba card loba lakpada mari leinaba official singna matam sana thabak kadabana miyamda khudong sadaba kaya mayokna lehari office ke thabak tauba gi matam asi ayuk ki pung 13 makhaidagina nungthilgi pung 3 phawbani haina notice thetuna thambada lakiba miyamna angak papokna khre internet yade mai lakte haidana office asina miyoi kaya matam manghale lupa chani chahum piraga mioi khrana hana registration tauba madi form 1000 mega thabak loan tauba su sathaba yaure hari mafam asida lakpa mioi singna madi lenaba singge thawong bu pen tama phongdorakli mathoi makai sai ka biraga pung ohum da losan biraga adigi mathoi laiba koi thabak phangdaba sinau mayam su laibiri mayam ni kiu ju lepi samrakta aduga lepi marsida mogi office sangna pung 9 makai pung 8 tara sai ka biraga pung 10 mathoi makai na moina matam thagi ado karak lotion ba matam na pung ohum da lotion diba masi manpuda laiba koi thabak phangdaba na haroni adigi ikhala iba samaina mayam laiba sigi nam kan biraga manpur sarkar na mathak khongba singna miyeng sakhan ni Amoromda Impal East District ki Poropata leiba Employment Exchange ki campus manungda lanai mioi kharana gari ticket kakpagi thabak chathari hari campus manunga sida Eastern Youth Constructive Association Kongpal Khetri Lekai amadi sonam lekai ki mioi singna haiba kharana gari khama matamda gari macha da lupa 10 amadi achobda lupa 10 lobagi thabak chathare thong asida mioi kyana penadre hari Thumda pojan tawi haituna KSA gi office ta wari sanaduna leiriba Rajesh Kumar Yadav amadi Dasrat Pradasbu police na lokhat khibaga loinana KSA gi general secretary yauna mioi manga phazan khiba pen da phawi haina KSA gi SRD secretary angokton khuman na pawmi singna phongdokre kasa pata leiba KSA gi office ta pangtho khiba paw gi mifam aduda mahakna makha taraduna phazan khiba mahiroi adudi secretary general Sukham Vidyananda deputy secretary K Sanjoy member Langun Jam Rajesh Jumnam Luang amadi nongmai them bireni makoi manga ngarang nutil city police ki osilak tuna phaduna pokhibani makoi manga abu condition amata yauduna pung kunga mari manung da thadurak trabadi thumge karbar tauriba Rajesh Kumar Yadav amadi Dasrat Prasad ki thabak thoromga loinana makoi ga mari lena ba imung manung khudimak public curfew tawbadana tana thum asisu manipur da yon bapum thinglagani haki Tata Solta poyan amadi poyan tawsala yolomi matang da press meet tawringai da KSA general secretary yauna mioi manga city police na phagi ba thong asi yamna laibak thibani pung kun mari gi manung da hairiba mioi manga se thadok taba targadi poyan tawda chenari ba Rajesh Kumar amadi Dasrat hairiba mokhoi gi imung manung amadi Tata Sol kamari ne na ba khudimak ki mafamda KSA na public curfew laukthokani atuba matamda moi manga condition yaudana thadok kadabani sarkar na kari sunataba sagi thum da poyan tawramiba mioi singa se chairak piraga yaba sida KSA gi thomi phabasina Maidik pidawi majawi olakani kasunataba irang thonaba singenu athuma tamda mokhoi manga condition yaudan thadro All Manipur Working Journalists Union MZUNA Rural Reporting gi saruk am oina ngarang union asi president Wangkhamsa Samjai amadi general secretary Jit Ningom mana lusingba timmamana tamai hariba lammasida leiriba phibam hakthengan chatuna yangshin khre khokchat aduda tongan ba print amadi electronics media gi mihut singsu saruk yaki khokchat aduna Tamilong district ki manung channel leiriba tamai subdivision gi tongan ba school sing SDO office police station public health center sing amadi diet center yauna lambi thongi phibam sing yangshin ki khokchat adu JSC tamai area development na yamna chawna mateng pangki khokchat aduda school sing da oza amadi atai mari lena staff sing watpa darkar leba infrastructure sing watpa gi phibam kaya police station PIC amadi diet center da thengna ki
खोंचत असिगी सरुक अमा ओइना तामई बाजार दा मियाम गे मिफम अमसु पांगथोकी मिफम अदुदा वांगा किबसिंगना तामई दा थुबा मतमदा SBI गी ब्रांच ऑफिस अमा हांगबिननबा मार्केट सेट समजन बिननबा अमदी लंबी थोंगे फिबम यंगसिन बिननबा सरकार गी पुनुंग चिंगसिन की पाउमिसिंगना वांगा लदुना MZU गी प्रेसिडेंट वांगखेमसा समजाइना सब डिवीजन असिगी ओइना अवार अपा क्या लेबा थेंगनरे मसई मीडिया दा चपचाना रिपोर्ट तौना होनगनी लोइना अतई अतोप्पा मनुंग हजन मफम क्या दा सत्तुना लमदम मदुगी थेंगनरिबा अवाना क्या गी मतंग दा सु रिपोर्ट तौना होनगनी फोंदोकी मीडिया एनी खुदिमक तखुना संग कांदा सिने सि सोथरे सरकार सि तौद्रे सि तौरे सरकार फरगा फरे अफब थबक तौरगसु अफब थबक तो अदुम फै हाइगनी फत्रगसु फते हाइगनी अदो खुने विथ एविडेंस जाउदना कोई थबक तौदे ना कोई रेस्पोंसिबिलिटी लेतबा बिजनेस ओइबा पाउदो कोई पोंगदे अदर मरे कोई सिने मीडिया ना लौरिबो रोल से याम सावी अदर मणिपुर ngasi मीडिया ना सब चाबा रोल से लरुम दरबा तारगदी आइन हाइजिखिबदो हुजिक ओइर मणिपुर की फिल्म मसिल लेरमो याम सोथरंगनी याम सखोट तना कोई स्टोर एज लेरंगनी आइबसिनी अदर मीडिया ना हुजिक कोई थौरंग चांगो लौजरी अदर मखाताना कोई मीडिया ना कोई ऊना मना ऊदोगा मानरबा ताना ताना तादो मानरबा गवर्नमेंट ने मैम हाइजरिबसे मियांग मुहूर्त सिलगा अखोना मीडिया ना रोल लौरगाना फजना तौजगने हैबसिनी अखोना थमजरिबसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लौबा सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन दा माइतै पांगल सिगी मरकता अहानबा ओइना डायरेक्ट IS ओइना माइ पाकलबा S अस्कर अली ओपगे थरम अमदंग सि गोलापति कम्युनिटी हॉल पांगथोकरे मुस्लिम काउंसिल मणिपुर सिंधुना पांगथोकिबा थरम अदुदा मणिपुर सरकार की जॉइंट सेक्रेटरी होम महमूद रिहानुद्दीन चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर सैयद वहीदुर रहमान अमदी अतई मसक नायब मियो क्या सरुक याखी मणिपुर सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा चेंग केजी लुपा अहुमदा येनगनी हाइरबसु दुकान चेंग किलोदा लुपा 30 यौरे मसिदा सरकार तुमिना लेथोकपसे अचुम खोंथांग नते हाइना मणिपुर पीपल्स पार्टी न फोंदोरकली BPL अमदी AAY सु लेत्रबनिना होजिक सेंग सिंग कनादा अमदी कदाइदा येली हाइबसु खंगदे करम मतमदा अहोंबा ममलदा चेंग फंगंदुना लेतलायरा मयाम असे कोहन मंगमगदगे हारि अमरोमदा होजिक ओरिबे सिंग साउ फ्यू मसिदा अवाब तारबा मियाम गिदमकता मणिपुर सरकार अमदी सेंटर न करी थबक लोखतली अथुबा मतमदा अवाना तारबा मियाम गिदमक सरकार न मियंग चंगहनिंग हारि पाउगी मरकतना ब्रेक मत लोगनसी Imphal Valley Academy Co-Education admission open for class 11 Science Art included Home Science for academic session 2016-17 facility boys hostel, girls hostel, lab, physics, chemistry, biology and computer, boys toilet separate, girls toilet separate, transport Imphal Valley Academy, canteen and playground, separate classroom. Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi takliba adubu laina khanghan bangami amasung mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin behind Vigo Hotel. Constipate season of you. Constipate season of Manung Sangan Waitaba, constipation problem, Kohan Mangami. Itan Tanba, Manung Sandam Singusu, Kohan Mangami. No mother, Tumam Daida, Lubu Lubu Saba, Shing Glass Amada, Chamas Amanatraga, Anita Tadra season of you. Constipate. Amukana Taram Noksari Haksangi, Apikpa, Instant Stein, Narakpa, Amadi, E. Topna Singba, Kangdok Naraba. Gaspul endoscopy machine Manipur da han bo oina Zenimski medicine ward ta leire Zenimski director Professor Devan Laisramna machine si leitabadagi mapanda senting na nabasing na wana salam badu ko ulagni haiki koigi capsule endoscopy koi Zenimski medicine gi blocks da koi medicine ward ta hangdopi dibase koi Manipur praja pumbagi oina मसी यामना कानबा अमसुंग अखोइदा असुगी मति कानगदोबा सेल जी चंगहलोइदोबा अरुगा ओनली कैप्सूल से चौराना रुपा 35 मुपी है मसी खोइगी होय पेशेंट खुदिमक्ता अरु अनाब खुदिमक्ता मसी दरकार ओइबदी ओइरोय अदुबु सिगमा चखावगी मखा असिदा करुंबा ब्लीडिंग तोरमतमददी दरकार ओकमतमददी खुद मपान चत्रगसु जेनिम्सता अदुम लायंग वय यारगनी Zenimski gastroenterologist and hepatologist ki consultant Dr. Suraj Napongdo kibada institute asida marwoina kusukulai ayama mapung phazalakle maramaduna sahi ani gi manungda Zenimsa si awang bathakta pukhat pangamlagani haki